Korwa ase chinsemo chia kigati ebunge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii ase amajyanda bwatanse magiga gose asomega bokobanya abantu batanomo habare abarundi ya chipigipigi abanyaraka bakanyora mbaskorongwe para chinseme chia kigati amatuka make gose wikibere chia etire nomuyigo nyaraka bokiranwa nabarai abokura bo muno gavana bwe kaunti ya Kisii omuske Paul Simba Arati amukonyi bo mugavana omuske Elijah Obebo naboigo igati yabarai bande ase kaunti ya Kisii kurwa sensemo yaye mugavana bwe kaunti ya Kisii nigalira gusira chia matejo asabo iganyaga bakobwatokera chishiringi milioni yamo kunenjira yamo yo kubasira gusira chia matejo konyaraka baba kwegenderia umuriki total million 3 nigakirana chinseme china gutwaraganira robot rokobwati Oyomo haso yonde nigabomenyi barobera kurigiriria emebere y'abantu babo batano noyomo asamaliga manene asomoiga okoreka segeti yeskuru y'uboroso ya Kegati imeye bonge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii aho magemabo abutugete mu basokano magaga yegari na yitrela osiri y'uboroso na kubabwatirania asikebanda bayigeme chikibere cyaetre asensemo ya Kegati asomoiga uyikirenwa nomboro manene wabamenyi na monokuru asensemeye mateyemo ase yende nigo basaberwa n'abarandia barike kila mmoja katika familia zote abarundi bande bakwanira hasara banyurire magiga yogosiria chipigipigi cyabo asomo basokano yo ndoyore atage tugende byonse Kegati ona takoredi tigatiga nawe muraba bakwerigeri twakora amasaba twasaberubuya yasa nara monaindwe asense mwende okobolia nigukwabeko gocha serikali koligia chinchira na kunganya aboncherere kurwambara bale ne para namona sensemo ya bubaracho ne chibobi kubekwa asensemeyo ne sensemo ya Kegati unencheremo yogokania ebikole bingabune biga genda bubaracho muinogaiga mambia tomorrow go to Bobaracho, you can see a danger. Go to Moja, you can see danger. Jana sasa, yesterday. Go to Darajambili, you can still see danger. My leaders, what I want to propose to us, because even if I'm speaking like this, I know kuna mtu fulani tena kesho na ni mama ataweka nyanya kwa barabara hapa Bubaracho na amecross paka the yellow line amesonga. Security begins with each and every one of us. Umuyogo yiga niguboyiga kirenwa nabarai au kurwa sorongo rogusi gati abo mugavana we county ga umuske Paul Simba Arati umukonyo y'umuske Elijah Obebo umuimendere pwe county ya Kisii umuske Donya Doris Aburi nabande aboigo borokia magomba na gusaba umunguru abeko moyo wabayiga sagaya kusiria abantu batano mulimo aseke nyorekemo n'ubururubunge emwakire mwensi kuba keroli esengenje wali barari n'amakweli n'aroro lakini chingaki cyomweli kero Yesu akwirana abantu bali nabo bakubuka naende bamera n'abamwabo. Ajali ile ilipofanyika hapa chini nilikuwa miongoni wa wale wa kwanza kufika. Tulinyeshewa tukishuhudia kwamba kweli ajali ni kubwa na watu wetu wameumia. Chinse chinde ekera abantu banyorero mu basokano gwepara. Lichi olienseyo efamilie yegwakano. Ndategenda ndike statement parliament. Achi family cy'abanda babaito sitabaumye. Muberoro salekire. Lakini abana mbaroro. Chifamilie chinchitigara chichandegete. Omuntu akomuntu negari omuntu omotama abana inchi batigara bagochanga chibese bagokora keregento omumino lero mo bakorero gokendu bamwita botuko asi familia asifu banaimbayo asensemo ya siasa mugavana we county ya Kisii nigerusananirie ne chinkuma abuna nigabwatiranitigwe asokorobelia chiburaburu ecyenegatigwe achinga kichietaro yabarai bagopinge serikali asarongo rogusi otabona kero murai nabwatobosibole bokoriyo burai na gutara nsemo chinde cyonse iga Kenya
nekirenga kia kenene no wekenelia bamenyi be kaunti ya Kisii ya Magendero. Abantu bali baamwire mbali kutoka Matanga, mbali gochi Nyangi, mbali gocha Muchangonde, lakini baigule na Matiang'i osoke baadisaidi nga Matiang'i bakubwatirire goti ingo badenga tigana pilas moto tebingi gwato koreire osibare moda yatato tigenga ki mwana itochire batarire Matiang'i project rini yane muboli Matiang'i ninche na musuguma nkamdenga tikakunya kolera America my brother onye goko bwatu injuga okubwatu litukelimo mambia kwa berero injuko bangere kerogo cha Kisii agacha nkamubangera nkamubeke stadium dale ngumbu kanywa abantu badenga twabeke ibaho bya murwani ngakie project yanenda murwani gake asense mwende siasa chimbe nigo chagikeliwa asemiga engabuneye nokubolia kwabekwa asabamenyi asogochora barai barabakonye Swala ya maendeleo, maswala ya matatizo, wacha tukae chini tushirikiane. Watu wengi wanatafuta kiti ya bunge na governor. It's okay, there is no problem. Lakini msijaribu kuleta siasa kwa maendeleo, siasa kwa mambo ya kusaidia watu wetu. Sasa mimi niwaulize wananchi wa Nyaribari. Watu wengine wananikasirikia, wananiletea kisirani. Wananiuliza kwa nini Janda wewe kazi yako unapeana mchele, maragwe, mafuta, sukari. Iko makosa nikipatiana? Na hiyo pesa ni pesa yangu ya mfuko. Hakuna pesa ya CDF ambayo ninatumia. Ni pesa yangu ya mfuko ya mshahara. Na mimi nataka kuambia tofauti yangu na wale ni kama mchana na usiku, kwa sababu mimi sio mchoyo. Wao ni wachoyo. Hawa watu wengi wamekaa hapa, viongozi wako na pesa, lakini kutoa namna hii ndio matatizo. Viongozi wote wa Kisii umeungana pamoja, umesaidia hizi familia. Wale wenzetu ambao tumepewa uongozi katika Nyamira County wako wapi? We need to ask ourselves the kind of leaders we are electing. Nawashukuru sana watu wa Kisii County, umeungana na hizi familia sana. For the people of Nyamira, mjumbe wa Kitutu Masaba, nimeona rafiki yangu Shadrack Musa ametoa pesa. MCS wote wa Kitutu Masaba, Nyamira County Governor, Women Rep, wote uuliza maswali hapa. Nkoroba terega taseni kiaga tembe korega se kaunti ya Kisii letra nenguru kwa Daniel Untiri.